Dobrodošli slikom u Novi Sad, gde ćemo pratiti reviju profi mečeva u organizaciji Megdan Fighting promocije, najbolje promocije na ovim prostorima. Vidite kako je izgledao spektakularni uvod u ovo veče. Nema šta, spektakularna najava onog što nam predstoji, fantastičan početak, kao i obično kada su ovakve promocije u pitanju. Moj kolega komentator je gospodin Dušan Đakić, legenda ovog sporta, legenda MMA borbi, sada, nažalost, penzioner, ali na našu sreću čovek koji će komentarisati ove borbe zajedno sa nama. Jeste, želim da kažem dobroveče pre svega publici i da pogledamo mečeve koji prostoje. Da, Dule, 9 borbi je bilo, 3 u kickboksu i 6 u mešovitim borilačkim veštačima. 6 MMA. Pa reč je o najboljim i najperspektivnim borcima koji dolaze iz regiona, naravno iz sveta. Ono što nas očekuje večeras je još jedan sjajan turnir kao i svaki do sada koji je Megdan organizacija imala u našoj zemlji. Da, ima dosta stranih boraca, Abubakar Batili, zatim Amadou Lamine Sane, Jose Daniel Toledo Canellas, dakle dosta boraca koji su praktično stigli pod okrilje ove praktično promocije i borit će se upravo ovde u Novom Sadu. Prva borba će biti borba između Predraga Jovanovića i Borisa Markovića. Naravno, sledeća borba će biti između Edina Sjanovića i Ivana Nikolića, pa Miloš Janičić i Ivan Šakić, Aleš Ratije protiv Nenada Milanova, Abubakar Batili, Milan Vrdić, Damjan Savanović, Igor Nistor, Mamadou Lamine Sane protiv Jose Daniela Toleda Canellasa, Nikola Joksović, Bojan Kosdenar i Čedo Pantić, samo petje kao neki vrhunski šlag na torti što se tiče ovih borbi. Ali da čujemo zvaničnu najavu. Megdan 7 bez publike, ali opet veoma poseban. Održat će se 6 MMA i 3 K1 borbe. Boraca iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Holandije, Senegala, Francuske, Malija, Španije i naravno Srbije.
Ovog puta svedočit ćete samo preko TV ekrana širom Evrope, kao i uvek do sada. Megdan je od događanja u Beogradskoj areni do danas još napredovao. Spremili smo fantastičan novi projekat koji ćemo vam do kraja godine otkriti.